ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Usamna Donald V. Thaba Ubalong General Secretary Jang Khasi Students Union Haka Sautrik Uyayong Arajar Pusau Ula Kynthah yaki politician dak boong banadu baka Meghalaya kalayo yala ka jong ka jilla kampat don wat tang kuwiru ka an ka baka jilla kalala ban pin urlong re hakini kesan postnam lat no tang ka an Land Transfer Act kablawanra ada Martin and Majau kede ka blala ban urlong Haka juga por la Kynthah bagi babon ke politician ki bon satang ki Thiang na ka remyang shintur haba ki kran hakiran san yalap election bagi dei ki be iya ka jai benrio mga ong menehi kim dei shu ki plan ki brang pemain rei ki bala nadu muswa hi brang yung state ki bon hi ki bam patla man ki bakran ki bam urlong ki kamram lai no stang ba Martin dan Majau bampuai dua beli bala ora ya ka megalan Land Transfer Act ketukan nimut di statesman di bangila panong Andrei di pe yang ni por ki mentali le ngi iba di politicians ngi di bun kam meta lip service ada ki keren di public meetings ki keren panggung ke jing i jemandri Andrei ki la job la shong shuti ga bakile kata kalau ga ui ga ba ni ki pa ba ngim de shu tamon shukuli Andrei ngilasung hu ba ki ni ki jek briu ki balong kumno nomor bangi pat i kanu ke result kanu ke service ke bagi ai la ka banta ba je briu jingi ka shngan ni ba ini ki menderi ki buan ban buhai snong ang ni apa rikasi apa briu nyu trap insya ban beng no ni na cakang jong jing tawa jong ki issue ben shwa ba kadai ha ko jing ba ban sang sing nong bat ki ong ba mar ki bun plat ki mender ni ban detect nomor ha ko asam shwa kala dan kawai ka act illegal migrants determination by tribunal 1983 Andrei nomor ba ki ong ba kani pada kata ya kani ka citizenship act 1955 bat kunjuru ya ka foreigners act 1946 bat unta terti yung bakalong ultra virus di ka Supreme Court ka penduk no ya kani ka IMDT illegal migrants determination by tribunal daling ipet ka si iru di bandong ultra virus si hindi giru tip andre kanir ka tahi ya foreigners act bat but adin tang ta padel lag poy yang sa Assam ag jingi ki por mga sedang ka all Assam sinin banyak ki po Manggaldoy po darang district ini ka anti foreigners movement ila sign how 1985 ya kani ka Assam Accord but kani ka Assam Accord pediang adu Mynta but kani ka Assam Accord ka afio kani arpsang trek biar ka kandai spa ni kuwi namar ba hadin ka kandai arpsang trek biar ka kandai spa ni kuwi kani wadaki millions di Bangladeshi dan di Tangapur ni lapong di Pakistani iwan bandrung sport north east tentang Assam dari ini hajarlah jungi Tripura beruntar terter tidak ada kata-kata afia keterikam kamu kibabun hi ini ki menderi ki barjala kin sha bu agi detention kin do no ia kata bahap bilang song jong dari India but ki isu kemalaung kadawan ka 1951 dari hadin por jumpa pol keren bede bat Pinong yalam pinong sesya snong pinong sesya lima por berkila pediang no kakak afio ha 1971 ada waktu isi hudum ta ka yang ikan urem ba kakak afio hi berbuat dan mendegi art songkari biar ka kandai spa nyu kuwi bana lor dang ta ada sarkar ka aidau kumdi kumtai kadi ban tanpau pat ba kan pi ya kata ko comparison padang kejing hair kejing bun brio hapo pada hapo ka census jong 1951 1971 but 1981 lengba kajing hair katakan decadal growth jok kajing di non tribal sangi hapo jela pila ban sing tu shai ba katakan jingon rum ka thap jigi menderi ka jorba nomor ba dingi pitang ka decadal growth of census 2001 ru ini ba percentage of growth kadi 27% highest in India but higher than the national average growth but di Russian pang hi analyst yung bagani kalau abnormal pengistu abnormal kebomla panlong bagi kentigi juga pun palak ko 27%. Jadi si sarkar entah dadakan lut dadakan sngow ba samdan siya kata jikta panpaw ba ya kata difference kata decadal growth dan kata population juga non tribals
Jaga sensus 1951, 1971 dan 1981.